Rusia mengklaim semakin dekat meraih kemenangan di Mariupol dan menguasai penuh kota pelabuhan itu. Kementerian Pertahanan Rusia Selasa tanggal 12 April merilis, ratusan tentara Ukraina di Mariupol semakin terdesak dan berusaha melarikan diri. Angkatan bersenjata Rusia bersama sekutunya di antaranya pasukan Chechnya terus mengepung Mariupol. Pada tanggal 11 April di Mariupol, sisa-sisa pasukan Ukraina yang dikepung di wilayah pabrik Ilcha berusaha melarikan diri pada malam hari. Sekelompok hingga 100 tentara Ukraina dengan kendaraan lapis baja mencoba berjuang keluar dari pabrik dan meninggalkan kota ke arah utara. Serangan udara dan artileri menggagalkan upaya terobosan ini. 3 tank Ukraina, 5 kendaraan tempur infanteri, 7 kendaraan dan hingga 50 personel militer dihancurkan, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur. Sebanyak 42 prajurit Ukraina lainnya secara sukarela meletakkan senjata. On April 11, in Mariupol, the remnants of Ukrainian troops surrounded on the territory of Ilcha plant made unsuccessful attempt to break out of the city at night. A group of up to 100 Ukrainian soldiers on armored vehicles tried to fight their way out of the plant and leave the city in northern direction. Air and artillery strikes foiled this breakthrough attempt. 3 Ukrainian tanks, 5 infantry fighting vehicles, 7 vehicles and up to 50 military personnel were destroyed. Another 42 Ukrainian servicemen voluntarily laid down their arms and surrendered.